Ka GSU war jaintia da pelajur ka heyato wa irukom chna sarok hakeleng kitau hapo ka jela khamtam usarok NH40E wadang dep chna hakini ki khajak haki benta wanadu na nong talang chadauki uda chna hei dor wamduna yaksu phaule ponyau phau kulurna ka sarkar India. Tang wada kharngiat wan wa uni usarok da si biango weda manu kam wajuhi kam haki por wasi uchwa uchna ini wadep I wadule benai na chwa don hi. Kasain de chem gale wa uni usarok to wam biang kinala ki to em harut sarong we kam jule irukom pen kre yu ole mto I biang. Kasain de dawa gana kachnat PWD ka wapai ya uni usarong wo pen kre biang yu o de warap biang chocho de wa pen biang ya ki doit khnang yu lait ki ulai na sarong ne bah ka da khlolut ko yep siang. Kasain he jo ipor da percha jor ga ya ka company wachna ya uni usrok ka wada siang hei por slam hei tha uyang hado wa khoi ke badan yo lait na ichakta usrong.